Amerika yongeye kwibutsa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gusenya umutwe wa FDLR ari ingenzi cyane, ko ari bimwe mu bizatuma ibana neza n'igihugu cy'u Rwanda niramuka isenya umutwe wa FDLR. Ngira ngo muranabizi ibi ngibi biri mu masezerano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiranye n'igihugu cy'u Rwanda i Washington, ko nisenya umutwe wa FDLR u Rwanda narwo ruzakora ubwirinzi bwarwo ku mupaka. Kugeza n'ubu ngubu ubwirinzi bw'u Rwanda buracyari ku mupaka, ntabwo bwavaho kubera yuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu mutwe wa FDLR ntabwo urasenywa nk'uko byasinywe mu masezerano i Washington. Umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika, Masada Boras, yongeye kwibutsa ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gusenya umutwe wa FDLR ari ingenzi cyane mu kwimakaza amahoro n'umutekano mu karere. Ibi Boras yabigarutseho ku wa 26 Werurwe umwaka w'2026 ubwo yari mu nama y'abagize akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye yigaga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara ikibazo cy'abaturage babarirwa muri za miliyoni bava mu byabo kubera umutekano mukeya, bakababuza uburenganzira bwabo ku ituze n'umutekano ndetse n'amahirwe yo gutera imbere. Yakomeje avuga ko ku buyobozi bwa Donald Trump, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro, ibifatwa nk'intambwe ikomeye cyane mu bushake bw'ibihugu byombi bwo kureka guhangana, ahubwo bakayoboka ibiganiro, ubufatanye n'ituze by'igihe kirekire. Boras yijeje ko Amerika ifite ubushake bwo gukomeza gufasha muri gahunda zigamije kugera kuri iki cyerekezo, kuzana impinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ati, ku bagize aka kanama, mbere na mbere ndashaka kongera gushimangira neza yuko bagomba gukemura iki kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biri mu bintu by'ingenzi kuri Perezida Donald Trump n'umunyamabanga wa leta Rubio. Ubuyobozi bwabo bushikamye ndetse n'ubushake bwabo bwafashije akarere kuva mu ntambara imaze ibinyacumi ndetse no kunanirwa kwa diplomasi kugana ku cyerekezo gishya cy'icyizere n'amahirwe. Yakomeje avuga ko nubwo hari ibimaze gukorwa, ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kidashobora gukemuka umunsi umwe. Ati, twese turabizi ko gukemura intambara ikomeye kandi ifite amateka maremare nk'iyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitazaba mu ijoro rimwe. Bizasaba kwihangana, ibiganiro bihoraho ndetse n'ubushake buhuriweho bw'impande zirebwa n'ikibazo ndetse n'umuryango muri rusange. Umuryango mpuzamahanga n'izi mpande zombi bigomba kuba byabigiramo uruhare. Amasezerano yubakiye ku bushake bw'ibihugu byombi n'abayobozi babyo kugira ngo barenge guhangana, ahubwo bagane mu nzira y'ibiganiro, ubufatanye n'umutekano urambye. Uretse amasezerano ya Washington, Masada Boras yibukije ko hari ibiganiro bya Doha byuzuzanya ibi biganiro yavuye ko biba hagati y'umutwe wa AFC M23 na guverinoma ya DRC Congo kugira ngo amahoro arambye agerweho. Boras yavuze ko u Rwanda rukwiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo igasenya umutwe wa FDLR. Ni mu gihe kandi mu masezerano yari yasinywe i Washington byari byanzuwe ko FDLR igomba gusenywa, hanyuma u Rwanda rugakuraho
ingamba z'ubwirinzi ziri ku mupaka, ariko hano ngaha bavuga yuko u Rwanda rugomba gukura ingabo z'ubwirinzi cyangwa se ingamba z'ubwirinzi ku mupaka, hanyuma FDLR ikajya yasenywa. Ese ni gute u Rwanda rwakura ubwirinzi ku mupaka kandi abarurwanya, abashaka kuba barushyira hasi umunsi ku munsi batarashyirwa hasi nabo ubwabo? Urumva yuko byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Ati mu gihe rero ibi bibazo biba, guverinoma ya DRC Congo nayo yiyemeje gusenya byihuse umutwe wa FDLR nibura mu bice igenzura. Aho ngaho turakomeje ku magambo ya Boras yagarutseho mu nama yabaye y'umuryango wunze ubumwe. Izi ntambara rero ni ingenzi mu gukemura impungenge z'umutekano ndetse zabaye intandaro yo kutizerana n'umutekano muke mu karere. Iri jambo rya Boras yaryujuje akoresheje ubundi butumwa yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa X, aho yavuze ko nongeye kugaragaza ko ari ingenzi ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ica intege FDLR mu bice igenzura. Yavuze no ku gitero cy'Igoma mu rukerera rwa tariki ya 11 Werurwe 2026. Droni ebyiri zagabye igitero mu gace ka Himbi mu mujyi wa Goma zica Karine Boseti, Umufaransa wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF, n'abandi basivile babiri. Ihuriro rya AFCM23 rigenzura umujyi wa Goma ryatangaje ko iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi ko cyari kigamije kwica abayobozi bakuru baryo barimo Colonel Nanga na General Major Sultani Makenga. AFCM23 yamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zimaze iminsi zigaba ibitero ku birindiro byayo no ku basivile. Kimwe muri byo byatwaye ubuzima bwa Lt Colonel Wiringoma wari umuvugizi wayo mu rwego rwa gisirikare. Agaruka kuri iki gitero, Boras yihanganishije Ubufaransa bwabuze umuturage wabwo, asaba impande zihanganye kwirinda gukoresha drone mu bice bituwemo cyane. Ati ndihanganisha kandi umuryango n'inshuti z'Umufaransa wishwe ndetse n'abandi bagizweho ingaruka n'igitero cyo kuwa 11 Werurwe i Goma. Turasaba impande zose bireba mu kugenzura ko abarwanyi bose bafite intwaro barimo ibigo byigenga, ibitanga serivisi zo gucunga umutekano, guhagarika ibitero bya drone ndetse no gukura abarwanyi mu bice by'imijyi bituwe cyane. Rero hano ngaha bibukije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko gusenya uyu mutwe wa FDLR ari ingenzi cyane ndetse ari bimwe mu bizatuma amahoro agaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse n'u Rwanda rukaba rwakura ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ku mipaka. Reka dusoreze aha ngaha tuze guhura mu yandi makuru yabuze gukurikira aha ngaha. Kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ciao ciao, gira umunsi mwiza ndetse amahirwe imigisha bigusange aho uri hose.